Laibakna saukhatpa amadi nagarik sing adugi hingbagi punsi marel adu thak wangkhat anba haibasida afaba senmilon ama tangai phadi sahi kharadadi malayamna thengnariba COVID-19 laichadasina aikhoigi senmilonda chawraba sapu ama piri adugu laichadasina bharatta khara pharaklaba matam asida aikhoi khudingmaki wakhalda matau karamna sotharu raba senmilon asi saukhat hangadagi haiba wahang asi lakli ngasi iramdam manipur asida lairiba senmitlon gi phibam masibu saukhat hananabagi khujin thaurang amadi bharat sarkarna paikhatpa pradhan mantri awas yojana credit link subsidy scheme gi matangda wari sananaba Panthoibi housing finance company limited ki chairman amasung managing director tamo Thokchom Hemo aikoi gi studio da lengshinduna leire tamo bu ahan maktada akaswani Imphal gi pau kangbuna taramna okchari kurumjari yamnu nungai jai tamo na sinma kya kaitopiduna lengbirakpa ahan bu wahang si tamo manipur da covid laichat asina maram moiraga karam sector singda ka hena solli haina tamo gi mityeng da khanbi bulai asai han boina thambi ahan maktada hena nungai jabasi sigi critical juncture habitare sigumba tanja sida ayhakpusu karingmo pham khara haidi to bring the economic development economic stability aduga economic growth habitare sigi wakhalon asi khara thamjanabagi tanja ma pibi basi ayhakna thagatsari tasengbadi ojakiran ayhakna thamjaning basi akhoi iramdam manipur sana lebak ni haina akhoi halaman sina koina angang ori ngai dagi tajarakpani loina khangminaraga lai adu haji current trend sida akhoi manipur iramdam se akhoi punama ki pokna phamlamdam oi habitare na jakiran ko sigi iramdam si kari status ta kamaina leiri country sida habitai akhoi gi india sida kwaidagi lairaba state sing khangat pakanda top 10 khangali top 10 sida third rank ta lei akhoi atuki matik phibam sokpa state ama khak habitare sumaina yam nawana lakpa sina tanja sum wana lakpa adubu khanghawdaba akhoi gi actually de akhoi na karingma makhal amatagi speculation prediction leitaba malem prithibina kinaraba thak niknaraba sathi khraba tamthi khraba COVID-19 pandemic haiba laichat amakha coronavirus haitare ne ko sumaina lakhibasina prithvi malemda angakpa phangba saphuma pirakhre masina misimina kya thogan khre angakpa phangba awaba saitheng kaya ama whole country sigone mamanya amloba thawai singmang khre aduga koi country india sigone su 5 lakhs me haitare ne sumaina thawai mang khre aduga akoi manipur gi context la kanda ngasi makki kano ta harakanda di nearly 2000 sumain tawna mamanya amloba koi gi thawai sing pandemic sina COVID-19 sina pubi khre wana luxury state sida sigumba praloi gi mairi habatare ne angakpa phangba saitheng ama lakpase suddenly masina khoi panama kam thengna wan khre mase khoi ngasi lan thengna ra chatli adu sigum laba chiraba tanja adu khoi manipur adi amukka su hena sathiba haigadra awaba haigadra akhoi gi ramdam si aina tasengbadin my practical experience habatare for the last more than 20 plus years ki sum yengjarapa kanda akhoi gi state sida leberiba akhoi gi people se ayambana financial gi lam sida di khajik knowledge si pur oiraga chatpa akoina financial discipline si kamai to maintain tawni haiba adi paisa gi value matam gi value mi gi value khajik masi khangmina wat pugum tawba masina akoida angakpa phangba saitheng ama piraga lai adu smain tawna khoi si amna lairaba state third rank ta leiba akoi gi sumlaba state iramdam se sungwana lakpa sida sungba saitheng ama pandemic ama lakpa kanda koi amna ware aduga amuk akoi marak sida akoi gi iramdam sida kogi financial institution haigadra any private bank so haina panghai da haina ba habitare ne akoina individual khangde group khangde akoina heta setup tawba heta link khatpa aduga achawba sendoi habadi rate of interest 3% 4% 5% 8% kana sumaina attraction ama miyam da piraga awaba kaya ama kogi people na su thengna ba habitare hadi akogi people na su khara high returns expect tawba habitare khara hena kodong chaba sikta phangningba adu tasengbada ina sida kha thamjaningba se khoi maruina karingma thaba ma tawdringai pangthokdringai da munna tare tara hanjen khala matungda thabuk tu paikhatba amakhak mathau taba
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯋꯥꯠꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯖꯒꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯁꯨ ꯋꯥꯕ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯁꯨ ꯋꯥꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯒꯦꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯥꯃꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯥꯃꯤꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ each and every sectors all sectors have been affected by this COVID-19 pandemic सिमई थमजगे सिमदि फरे हाइबा एरिया सि पाकना याउद्रे मथंगी वहंग सिदाउ मतम कयागी ममांगदगी मणिपुरदा सेन्मिटलोनगी मतांगदा तामोना थबक तौबिदुना लाक्ली अखोइगी सोथरिबा सेन्मिटलोनगी फिबम मसि करम पांबई नत्र करम मोंगदा फगहनबा यागनी हाइबदु तामोगी वखलदा करी हाइना फाउबिबगे अमुतंग अदाइदु खरथम फनी थमजगे अखोइ यामना वाना लाइ अदुजि पेंडेमिक सि थेंगनर कांददि हेना खम थेंगना वारे को अखोइ हाका लाउरे यूएन क्राई हाइबदु ओइरे कोई अहन सिंगी लोंदा लैंग्वेज हारगदि प्रलोइगी मैरी का हाइबदु ने जकिरा सुबदिन सुबकाइदो से अखोइ स्टेट जिक थोबनेबा अदुना अखोइ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अमा ग्रोथ अमा पोरोकना होना बाहाइबा कांददि हजि अखोइ पुनमकी कोक्सी लोने सुंगसिन मतम ओइरे ए टू जेड कनामता माइंडसेट से नेगेटिव साइड हाइदोक्ता भाइतारे पुन्ना वखलोन सि तिनबा अदा कोई लाइब्रेरी बिरम दम सिगी स्कॉलर ngasagi learned person mayam ama koding mak nainari biriba ngangna biriba to biri mayam se masida ina actually it is a very extreme humble suggestion message to all haitare jakiran ko hoi akoi paba darkar lai jakiran e ba darkar lai ngang ba darkar lai naina ba darkar lai ado akoi e si pa si ngang si naina si thabak ton thok si उजकरे आई वखलोन ने को थमजरी से अखोइ इबा खक्तौ लैबा ngang ba khaktaw laiba nei na ba khaktaw leraga akhoi gi result practical lom da laktra kandadi akhoi ahong ba kamai lakani the main thing di education khar wala phauda mana thabo ina puthoro pudune need ori se the right time has come today to sit together akhoi strong unity ama create to ma thau tare akhoi mi bana tanari sidi kaino quality of life ni hingbagi mahau yaw ni hingbagi mahau yaw ba har kanda ai tomda पैसा पंगतान दालगा आई तुम पंग नुंगाइबा आई फैमिली का पंग नुंगाइबा गिमो सिगारी का अतांग अतांग तोंग युम का से फुरा दोलांगी टाइप सारगा अइना लैबदो मदु क्वालिटी ऑफ लाइफ नते गी मोतदी होय तसेंगना क्वालिटी ऑफ लाइफ से कोई मणिपुरी पीपल अखोय पुनमना फंगमिना हाय तारगदी अखोय खोदि मक्सी इक्वालिटी मानब खुनाय अम ओइबा संगेबा मानब खुनाय अम ओइबा हाइबसि लाप कांददी अखोय खोदि अमगा अमगा कोऑपरेशन पिनबा अखोय मसेल अमगा अमगा म्यूचुअल रेस्पेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिदा का लागत्रा अमगा अमगा रेस्पेक्ट पिनबा इकाई खुमनबा कहनी साधारण ज्ञान लेमिनबा हाइतारे सि लरक्त्र कांदा अखोय की क्वालिटी ऑफ लाइफ अखोय की सक्सेस अखोय की नुंगाइबा कमाइ लिदोन तजास दाइन थमजनिंग बसी लेट्स टू फॉरगेट व्हाट अबाउट द पास्ट इज पास्ट हाउ खरबसिंग दो अजर किरन काउथोखरसेबको हाउ खरबा पास्ट इंसिडेंट्स मयामदगी अफा अफा बसिंग दा अखोयना सेलेक्ट तौसे अदुगा सिमदि फत्रे हना खनबसिंग दा अखोय साइलाइन दा लामना लंगसेखरसे मसी कैनो हाय कानदी टू मेक ए ब्राइट फ्यूचर टू मेक ए ब्राइट मणिपुर अन हजिकती अखोय खम थेंगना वारोरे हजिक वारगा चली अदोय तार अखोय कैदो बताय what kinds of steps should be taken up by all of us to make a bright Manipur haiba kandadi akhoi khudima ki wakhalon se positive state of mind lakpo jakiran mathau tare akhoi samna hakanda akhoi si pau phaudok na basangi amaga akhang khang da ta thok ta sin tau na basangi aina kare hel na haire hane hata ina madugi ka hani angon da ego gi type lebena ta jakira hoi he na khangbi haibira kanda he na nulukpa he na humble oibagi nature do jakiran da ka leitra ado aina sida nungai jadaba makai kaino hakanda अखोई की इरमदम सिदा अखोई चिंजाक मरांग कायना पुथोप ngamde अखोई की पेडी फील्ड आइना थमजनिंग बसे सही मगे लौ लो पुलोर खान दा खोई लबुक से ऑलमोस्ट 99% अखोई हांगा लयु जकिरान से अखोई कइम तौदे अदुगा अखोइना मपालम दगी एंसांग मनाम सिंग अदंगा चा अखोई होलागा तांग्रम मंद लेजखिद्रब अखोइना तांग्रम मंद लेरगा चारी थई अदुगा लेजखिद्रब इरमदम लायरा खरब इरमदम सिदगी ह्यूज पैसाजी चबुल मपालम द सटखरबनि जकिरान सिमा कोई लायरा बगे चोबो मचा मोरे को अदुगा सेकंड थिंग
education sector da la kanda akhoi gi da private ki boiro government ki boiro mahilu sing marang kaina le reje kiran adumak pin the meantime angang sing mahiru sing sangu pareng mapalam da mahi masing tam lai le su tam sanari sida su huge paisa chabul jakin puthokrabni ko adu go mak next to this education hajara kanda health sector dum laksi ko akhoi gi government ki or su hospital mang kaina le re aduga private ki or su hospital lying sing se su ki mating marang kaina le re adumak pu akhoi gi patient party hajaba tare ne ko mapalam da angak po phangna lying sanari sida su angak po phang ba huge paisa chabul jakin puthokrabni mani sumain tawna sil puthokli me thabang atane jakin tawrisi aduga sona kanda financial sector amu laksagi finance ki lamda su ekho giram da manipur sida almost ayamba bank ki branching am lerabani public sector or su private sector or su jakiran bank sing loi lere financial institution sing adubu ekho gi people na bank sing sida gi facilities fajana phangba ngambra haibadudi achobo question amu oiri bo jakiran si matang da ematanga laksagi ba credit deposit ratio haiba mo jakiran leidana ko CDR haiba ma ekho gi people na bank sing da tawsilak pa deposit ki apun ba senpham du madu ekhoi manipur ki context ta hajik lei se CDR se 20 to 30% khatane jakiran sam thajar kanda koi leriba private sector bank sing kuding ma public sector budi kya ujadre deposit mobilization ang pa phang tawi bo jakiran ekhoi gi iram dam sigi people dagi deposit huge mobilize tawi aduga makhoina collect toriba deposit sing se jakiran ko 20 dagi na 30% bawdang ekhoi gi miam da credit facility fee loan gi system hai tare any kind of financial assistance ko piri badusu bank masa du da account hanga salary draw toba salaried people service tawraba mi ngata ayam pi atai dana pangna pi deba ko atuki mati critical oiba hariba 20 to 30% haraka na samna bank mayam sida 100 crore deposit line khalis jakran ko adu tanja sida 20 dagina 30 crore phause sidang akhoi gi manipur da credit facility se piraga another remaining asagi 70 to 80% 70 crore dagina 80 crore phauki jangse mapalam da pure samna haja kana khoi khunam tanai dune jakran samna se Vijay Mallya gumba Nirav Modi gumba kahani wrong door haitare ne diti niyom sumna thabak tawdaba du gumba ngasai achau defaulter election gi haitare moi pisalu ba ado khoi sona kanda kana suri ba nomi ba sincerely work tawjari ba du di moi gi criteria du touch tawde ne piroi doine ado ta flexibility ama leiba mathau ta drane kamai tawna khitang simplify tawraga miyam da masi risk tawga tagi yawan ga tagi haisi si kaim da khande ba jakara khanda bagi mam chatai nate akhoi authority do akhoi si manipur da leitaba madugi management kahani manage tawga do team du di outside nga tani dala sida sumna gi branch wena lapanga tani ba adu in the meantime asai na panjari ba credit deposit ratio CDRC iram da manipur da 20 to 30% hajare ko aduga in the meantime ka do where is Gujarat haribu state se jakiran masida kamain tawgi ha kan ona taina bani ko masida na 170 to 180% credit facility fee of bank sing angak po manatra samna thamjarabada Gujarat ki dalaiba bank sing da 100 crore deposit laini aduga moina credit pithokpa loan pithokpa miyam da pi kan da di 170 dagina 180 crore po pithoe it means that all the people of Gujarat all are good loina pharadra aduga moigi banka khudi mak loin phare phaminare aduga ka tardi Gujarat boom tawre sabkhale develop tawre adugi ona taina bani ba khoi Manipur da leiriba condition sina sida boy khoi state se kamain tawna nungai dori ge hojik tamona thabak tawbiriba lamadu muk laksage Panthoibi housing finance company limited asigi maroiba thabak se kari no aduga hairaba company sina tawriba thabak asiga atop lamda masta leiriba masing yamlaba finance company finance institution sing makhoina tawriba singsiga kari khenaba lei habagi swaista kharamuk thambisi taw masi very interesting question hajabatare hojakiran ai samaki profession dene hojakiran hangbir isi khoi tasingna ti aina hojakiran before setting up this our Panthoibi housing finance company limited ai hana khanjarak pase akhoi gi iramdam Manipur sigi leibak lehauda soil da akhoi gi Manipuri jati Manipuri people na set up tawjaba linkhatsaba financial institution amakak leiba mathautai haibasin hojakiran karamba financial institution no haitaragadi state sigi soil da set up tawrani aduga muk state sidagi lang wang malang rakanda national level gi thakta lakpa yaba
aduga muk national level lagi international level gi thakta lakpe aba that type of financial institution must be there in the state of Manipur itself haiba wakhalon ado Ojakren madu thamjara kanda with a very strong determination akoi Panthoibi Housing Finance Company Limited say it was set up in the year 7 September 2005 ne ado Ojakren hajik thamberi ba atai leriba financial institution singa Panthoibi housing ga khena baduni ko sidaina thamjabase aham baina khanjar khibasi finance company ama linkhat ba karamba financial institution no ha public limited finance company public limited finance company haibasi di akoi Manipuri people khudi magna shareholder amoraga invest over yaraba equity share da debenture da preference share da sumaina different magi investment policy to yaraba aduga mu ayana khanjarakpase housing finance company ama kamaina karigidam to linkhatto no haikanda di yum ama saba haibasi ojakran rupa lising yang khaina rupa la ama yum saba yabran yum ama saba si few lakhs dum sangani ko mana semi paka hare so dum paisa changi adu paka house hare ga su paisa changi ana housing finance company ma set up to bangam jakhraba aduga masigi license bu phangma ngam jakhi taraga di atop lem hori ba all kinds of different financial activities me am do adu pai khalak badu di am lai rani hana khanjara kanda Panthoibi Housing Finance Company je ojakra ni khachaki bani ba aduna aina ojakra na thambiri ba se microfinance hare ne ko microfinance hara kanda akoi Panthoibi Housing Finance Company Limited aduga magi sister company sing lei ko Panthoibi Microfin hare Panthoibi Microfin jina microfinance activities tawe ojakra hoi sumai daudana mathang magi sister company sing ai loin elaborate on haje daga su ko hajikti as a parent company by this Panthoibi Housing Finance Company Limited orakanda all kinds of financial activities loina pangthok pa yare ojakira adu marak sida muk aina yam nungai jabasi kaino hakanda in between central government and Panthoibi Housing Finance Company Limited consecutively simultaneously akoi first time second time third time MOU sing sign tawna jagi ojakira masi National Housing Bank NHB na nodal agency oraga karigi damukta no hakanda 2015 da Honorable Prime Minister Narendra Modi ji na launch tawbigi ba Pradhan Mantri Awas Yojana Credit Link Subsidy Scheme PMAY CLSS Housing for All by 2022 habidu jagira madugi miyam da 2.67 lakhs paugi subsidy yarakanda miyam da subsidized home loan piraga yumsi am lai na sana bagi phajakhrabi scheme amani ba si central government na masi akhoi da kai hani I was invited by the central government hadi MOU sing da mathang sign tawna bagi Central Government na Panthoibi Housing Finance Company Limited invite orokosina ta ibase Panthoibi Housing Finance Company Limited hariba finance company se what kind of financial institution is this habase ojakran mayek seng na ta adra ojakran nasu kan khangbirang bani koiram dam sida bank sing laiba mayam si hariba phajakhrabi scheme si entertain pang tawdabne ojakran but is very unfortunate for the sake of this our state Manipur akoi Panthoibi housing leram dragadi credit link subsidy scheme si pang na khangna ramoi iram dam sida library se microfinance institution hairo jakran ko microfinance institution harakanda microfinance se non banking financial company NBFC MFI habam layo jakran sisu RBI ne regulate tawi aduga mana as a microfinance institution lupa lakh amaga makhai lupa la amalising kun manga sidagi hena loan piba yadaba hadi ko self help group gumba semba natraga small business vendor gumba adumaina pisa macha pibane leriba mayam se aduga Panthoibi housing haina la kanda di housing finance haraga di ojakra na khambi doni madi amuk magi quantum of loan du chaure lupa la manga oibe tara oibe hojek phauda koi company Panthoibi housing na pijari si up to 50 lakhs phaugi quantum si da pijai aduba haibi gi wani 50 lakhs phangu du pang yaude maramdi magi household income du nemak panina criteria du test tawdabani na ko adumaina leiba aduni khena basi masi public limited finance company ni aduga mipung khudi magna masida shareholder amoi biraga invest obasu yare aduga home loan aduga non housing loan against property kind of jakran leiriba pala manga lobu yaba tara lobu yaba kuntha lobu yaba adu phajana niti niyom chumna business tawri mayam du dadi sina angak phong kana pirabane jakira the microfinance institution amana di lupa lakh tara gi loan pibadi yadre na sumaina khena basi sine hena thamjaragi Daw hairiba Pradhan Mantri Awas Yojana Credit Link Subsidy Scheme se beneficiary sing the pinana bo hona ba matamda tamogi company sina kari khudong chadaba sing thengnabi balai aduga hairiba sing adu karma mongda amadi kari tawraga ko hanba yagani hene khanbi balai bagi okay yam nungai ba question ama khangni ojakiran
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁꯍꯣꯜ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯔ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯁꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗꯤ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯒ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯀꯥꯇꯤ ꯐꯪꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯟꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯖꯔꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯥꯖꯔꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯍꯣꯜ ꯏꯟꯀꯝꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯅ 21,000ꯕꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯨꯔꯦꯜꯒꯤꯅ 18,000ꯕꯨ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯂꯦꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯀꯝꯇꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯨꯝꯕ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯕꯅꯣ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯂꯝꯗꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯦ ꯃꯤ ꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯚꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯦꯗꯅꯀோ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯝ ꯆꯤꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯐꯪꯅꯔꯛꯇꯕ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯈꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯌꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯅ ꯈꯥꯕꯝ ꯕꯝꯗꯤꯌꯥꯔꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯀ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯝꯗꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯥꯕꯝ ꯕꯝꯗꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ 9.3 acres of land ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ 3 monthsꯇ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯂꯦꯟꯗ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ 2017ꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯄꯥꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ರೆ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯂꯨꯛ ꯑꯞꯇꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨ 17 ꯃꯦꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯔꯥꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯅꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯆꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯩ
samna se flat ama direct hekta cash full payment tawraga leiba du hekta arai boy de na ko hoi adu sida koina company na semjabasi plan tawjari si 10% of the ngasagi total cost of that flat ko apartment to gyobi ai se ma se 17 lakhs hero nataga 28 lakhs 33 lakhs hai se si hariba flat to ge apartment to gi magi cost to mamando price to gi 10% dang hana akoina booking haujara kanda down payment tobirani aduga lemhoriba 90% do na koi 6.99% per annum haibadi sahi da ko hariba 6.99% 6.9% da loan gi system da thamjaraga mana monthly wana se sahi mangai manung da singbira kera tara singbira tranga whatever sumaina mana magi arai ba mong da singa pa yana na bagi system am koina thamjai ana yam laina adum lairane na khalle aduga muksu hangbiriba magi amenities haibitare ne hoi khudong chaba singdi mafam du da koi siangang sing chana pham magi kids play area uja kiran lerani swimming pool lakani gym lakani adagi power backup leini ko sumaina different magi suki mati kana kana koi the need oi mayam do loin available orani uja kiran hoi yam nungai na legado ba makal ni Panthoibi green home han haise tongan bu sangsara mane man oidori se yam nungai je tamoge Panthoibi green home akoigi complex sama sangut pidana miamda akoigi darkar oiba magi basic amenities mayam amasu phanghan bibaga loinana hariba complex asida lainana bagi khudong chaba sisu akoigi 10% hana pibirakanda ariyam singna loan system da tapna mi dugi capability yangbira kanda akoigi yamna laina laifam singse fangnana bagi thoksil thorang sing tamona yathok pidan hone biriba semna thaganingai ni lotion jarak pasida daw Panthoibi housing finance company limited ki mai kedegi manipur da lairiba mioi sing aduga manipur ki miamda thok phangdana lairiba naha singda piningo paujal se kari laibi aroibana khajitung thambi iramdam sigi nungsijaraba youth sing haijaba tare koding magta thamjaning badi akhogi iramdam manipur se hena chawkhat pa nungaiba tangdu leitaba wata pa da iramdam ijate mo oirakna ba haiba kanda madu akhoi khudimaki responsibility karam makhan gi responsibility no haiba kanda di aikoina pangthok sagadoriba paikhat sagadoriba thabak thoram sing khudimba under the guidance of akoi gi respected leiriba senior ahalaman lai guru oja mayam si pajana aikoina bebhar thogolon masak khangjaba aduga makhoi gi direction makhoi gi advice matungina aikoina thabak paikhat jaba inusi jaraba hogolaiba youth singjida pijaningwa message haja taragadi akoi khudimak suba no makansi matama hangumsi discipline phajana maintain tausi ahalaman oja lai group phajana thak kha khangna sabminasi haiba wakhalon si khaktana akoi iramdam asida nungaiba yaipaba tangdu leita ba parakani haiba wakhalon asi thamjari yamna nungaije ngasi Akasbani Imphal gi studio da langbirakliba koigi Panthoibi housing finance company limited PSFCL gi chairman amasung managing director tamo Thokchom Hemo na Manipur da COVID-19 gi laichat ki awa phiba mayok naringai da sanmitlon fagatna ba phajaba suggestion kaya takpiramba aduga isamakna chalaibiriba Panthoibi housing finance company limited na paikat piriba tongan fajaraba thoksil thorang kaya gi matangda wafum kaya thambiramba gi damak tamo Hemo bo Akasbani Imphal gi ipau kangbu gi maikei dagi thagat phongdok cheri thank you